tuku so lo matu malu matu Mai le tua sama. O te whiawhia toi whaatalo whatu i le mai mo mai o le atunu o le nei fōi. Vaenga o le soonga o le porkalai mo le siapo lau tele. Ma ua le awa noa e tala noa ma whaasoa mai ei le te tai. O le vaenga whaupu whai e pui pui ai a te tau tangata le tau pipi le sunga tu le e pai o no takta sa i lele. Ma le ngoi. Whaatalo whatu i le soonga ne o le tā porkalai me lau whionga le te tai o le tua ngai. Ma loro soi fōmanuia. Whamalo soalo. Taua le whaua o tā tala noanga nei. Ai mai se le taimi le nei o le vesi whaua o le olo iai le tātou tunu. Ia male ano le mau mata upu o wātili vesi ele atunu au mata upu whaingofi. Eli ni mata upu whaingata. O le tulanga lana e whaatau el tā wheloinga. E mawhaiei o na mātou whaamala mra maina. Ai mai se walewa o na mātou iei tu tonu mwhawhengai mta upu nei. E lea lai e tā ua le tātala nanga. Ma watu e fo i na mātou mlatu. So sonia i le malo. I le tulanga lea watu mātou whautuanga. Yeah. Ai e fo malanga ngol malo e fatino. A waile whaingo fia on fatino nei mea. Au te manatua te mila mātou ulua i pale mai ai i la whiu solo valurua. E manatua la ele umio na mātou iai i lalo le teita i ngā le whiunga i awa ai. Ai to e moria mātou i mo meo whamsinonga fo i o whainga palota. Le lana pa uai wa ai. Ona to e saule o tupore efi i te tonu. Ele umi fo i la ona ia. Ai mātou ru i al malo e le taimi o le tala au tu al tupe. Le lana pa uai le malo o tupua. Pa uai le amatanga al mātou wheloina. O le whatua whatu le lafo. E whaitau roa le launga ale minister tupe. O le la le ufaka whaikau roa le whaitau roa le avo i le launga. Ia sa walfsini pe talia pelea. Ia la mātou lea ia. Ma pa ua koe a malkala loko. Ai le i whai ni lau. Lona winga la le mea. E le fau ia mato. Ne fau. O le tūlanga vo i e whapea. A whaila le panota a whea tupe. Ona ai a tupe whatino ai i le whenga panota. Malo, whawhtai. Ia wasi e toi so o toi le mele o tonu e lau sau noanga. O le pese lea na e pese ina ua maleper whainga malo o e nei. Toi fo i e whesili lea tunu o e ala whainga panota. Ai tali mai le fionga la uli. O whea e au mai e nā tupe whai e le palota. O le avenga ma le whaafawhai lea tunu. E rani tupe tui le epa e whai e le palota. A le ala pe o mai tau atu. Wa sui mai le pese la uli. O le pe wa pipi mai le pese la auri le pese le na e pese mua mua. E to e fo i lo le atunu e fai whainga parota. A le pese mua mua le na pese na auri. E pese mua mua mai e te e lo fina ngala whainga parota. E le iei ni sui o lana vaenga. A le la pe o mai ta watu wa mamori atu sui. Pese mai loa. Fo i e fai whainga parota. Ia, wera foi o la auri ai, e pe pelo a.
o longa ianga ngā kula o le pepel. Le wela o whaalupea. Le ngā kua iei le whaalupea ngā vo le. Ia, o lo mele o le pepel o le mawhawhau. Le lau o le memo ia, o le suenga ngang kak. E le langa o meye kiri kolong awa ke ia o whakawa. O le lau inga, o lae whaaliri ia, ko so lae ngofum whawhewhe ia. Fia me, manana mai. Manana mai, lau ia ke ia kaka. Ale le posanga strategy fo le ngā pi ke e mai e lo whaka whetpa loka e se kau su e mua muangi sui o langa mai. A mumio kong fiki o whainei. Se maku ki roa maua kwai o. E lea e se kong fiki e lilo ya mako. A whai ua lewa o kausanga o iai ko kongo o palme. O telefono se fia? Wano leu. O le umi o le soifu o le kai lorangi. Telefono na ilo. O le telefono ngā longa ilo. A le vanga la nge whakawhanga o nge ngafi. Mau mai la ko mga koe fōu. Ili aia ngi me fōu ya il mako vai. Ma lo whaafitai. So toi tultulia, ma salo a toi mata le to tele o le tunu ui le amatanga o tātara noanga. Ina ua umare pālota le lua olu tas. Tele i o mea na e valo ia tu le epa. Na e valo ia le tūlanga pangatia o le ai sa moa le tangutao pāsese o na ua toi ave ese le fās le maalele. Le ua tupu. Na e valo ia le tūlanga e peo na iai le malepe o le whainga malo o na ese umalawa vaenga whaupawhai le o whauai. Le ua tupu. Tele i o isi mea. E o a fo i polo keti na tā ofi le malo le fās. Na e valo ia umalawa whaafi tā uri maonga e o iai. O le u taunu uma. O le rai peu te tau pipi ia tu iai. O le te leo lau sila fia e le sedu. Atu talu na i tu tonu o upawhai le malo. Le alai na te leo lau i loa i mene. Ma le fwai e masani na e sau noa. E leo ni mea fau i lau vai. Sao le. O le melne o le malo sofatas. Le ane tātou tofo ia i tau sanga e whiwsala walwala ma le a whiwsala walwhitu. Le asa whai ai le malo sofatas e te e wa ai ma le si vai ngal mātou e chapipi ua te tewa esa. Ia matupua ma le foi vai ngal lusu fitu le a whai o lato. Se fulu lima wa ai ma le fulu lua a tupua. O se mafutanga anka ka makwa ese a nganga ese ia kalkonga ese me nga ia famomo mantula le lotu wa ai ma le vanga le HRPP le sanga o le kinga inga yo kupu o la e mo o la ufel fa ponga ala kilo kupu o la ele pelu la ua kupu sungu il pakua o la foi e ua va ai le pelu sungu il pakua kupu e kusala mo o kanga ka fai fili le o mai ko so fakas ele ave se ai o mo me fai nga wo a kanga ka fai fili ele umi awa la feo ia malanga i fi e so ai le sil pakwoles ile kaimi mo ya ona e fai ala ele foi la ka ke makau usira e fe kuya ya e o alfenga malo o al malo so fatas yo e fa pegala le so fakas ile ye ngai o al malo so fakas e se va nga ala e sau le vanga valasia e foi la ko e mankuala e ese ia fieme ese ia le sui parmia o la ue kuku kokas e se foi le vanga ora le la wo mai kuku fakas o ka fikuya ia ka ele se mele linga mo sabo ai tasi la fionga
E sa o le alu fam tala ino le vaenga le ese la auli o sui pane mia o fia me o olo valas. Ai tasi ala le mea na au fa tasi el vaenga le mai le amatanga. O le kiringa oi. Io. E pe ese umawhira ngalo. Ai o mai lo ki oi. Wa au fa tasi mo lo. O ngala ko ke lo le o ke lo umala ko me. O ke lo umala ko me pi. Sa fai. Ia. Ma ole au mai fai. Ia. Ai anga kasia le melange. Ole le ko e sai ki al kula fonga lo anga kai fai me mo wai ang kupe. O longo wenga. E ngo fo fal ka kai ma singa ia me e a fo e su e yang kupe. Ai o fengo fiela al melea. Ua mawhai le kulanga fo i lea nganga ia fia me. Kal kongunga leo fia me il kami fo i sa mako au ke whanonga koe ko mumusolo isi. Ai le kau sa umayaka. E ko ka mai fia me ngang whaonga le upu o ke pule kuku. Ia. O le sa o le upu. O lea o ke ka fiofi ma mau. I au wala ka fiofi ai whaonga se o kupe. Malpawa. Ala ia kia uma ia mo meo lipoki. O le whaonga se e lea. Mings ka kupe whaonga se. O kulanga langa leo ke mamla mai ai. Maka mai ale kaimi. A o iai kukongu. O le kakawhengaru ngal malo. E oi malanga. Ma avaku kupe o ai. E koe lipoki mai. Kupe o lai ko koe mo koe whafo i mai le malo. E ringa mea. O wa tauna anu le malanga e te tupe tauntu e whafo. E koe whafo i mai langa kupe le malo. Kasi lalanga whainga whawai. Marmala ma fo iei kupua. Kani fo isa iei kongo le malo. Ale tasi na whainga na iela o susuenga na whaia o taimi o e panemia. Na o mau ai whamtalanga me anu o se au. Na o mau ai whamaumaunga. E na o le tō lua ta ngata whainga luenga le malo a malanga. E tele na toi fo i mai toi wha fo i tupe le malo. O na o lau fionga. Ma le wha masi sili sa i te luai. E lea e whiololo. Whiololo atangata fo i e... Whātu i lau susu enga i tangata no o mawina. E oe. Ia mangkofo la le whamsu sili. E sawa i ngā le whamsu sili. A maka mai ngā lea me kong. E oe. Sau whamsu sili. A ole tulanga lea o te whafo i tupel malo. E leo se me fo o le tulafona o le. O le mana ia. E oe. Mai al taimi o New Zealand. Na whaawa wala o mato o whenga luenga la e tanga luenga le tupe. O le mako mea kele ngai whai. O le ave o le tusi i minista ma whaipule ma whaululu isi tanga luenga. O le kupele ngā vaku wha lou. Ok. Ko ki o e whafo e whenga mlanga. Ko a soloia e sea. Pea ko o mai au mai i mo meoli siki o hotels nga moe ai, ma ai ai, o whamkalanga o ngi pasese nga kongi whio inga i taxis, pia whai e iai ngi me whapenga. Ia, por kulanga fo inga o isi whale mai, i kong whikinga. E au mai umali pokinga. Ko ese mai lo le kupele ngave, whaola mai lo. Koe whafoi me mele? Whafoi mai lo le kupele koe. Ok. Le manko la malanga mua o walu ai. I le tūlanga fo, i le o walu ai iake au kupe. Nga mawa i ma le mingska kupe, samsaidi. Sa iake au makupe. Nga maka ungu mai a au walu loa. Whafoi kupe, whalisiki au mai loa. Ele umia wala mai samsaidi. Nga kare skakupe. Io, e fia. Ale sekele, e kolwafe. Kolwafe le kupe. Mankuara kolwafe kai mil. Oh, makwa. Ai pe kusa mal sala wafe kai. Yeah, so.
o kau fo ila o me ai ma ia o ka lo le avele li siki fa so ko o lo ku ke okupe ka miringa ole su kusi silel malo o pule la me ko ora ora fali siki pule le fali siki pule la e chief account ele i o le mak fenga lo o mai la lo fiso ko pe la lo la pule la wa o ule e maulu ku so la lo pule la o vai e a malele o pap papula sa assistant accountant ya pule ala ko le fa fo ya kule ai akapule ka pule mai la o sik lo pule la me ko sole se nga o ya ka walu ai fa ai fa fo mai ko fa ya yo me nga le fi wa ku ku ya ku o si la yo esa o la e pangu ya la ko fa mo ngai nga ka wa vale la lo fa mo al malo o lo advice ya o kulanga nga fa ngoi le fa pule o le sila le ma ko le sa o ko ko i man ko o le iva sulu iva ke si male iva pasani o maka upu umale ko unge po me ko o wala po me ko valele me ko ki coupe coupe me uma ele ai se polo ke ki e ma fai o fai se elo nga fa makala o ili le nganga malkulanga malkupe ko ngale anga fa ko apasi lola ya ale nga e ma ko ki akele ka kai e fa ulu el coupe langa lo kele nga va ya e ma kulanga nga lue ko o coupe o ko minska coupe mo ka usanga suma vat e au fiai ma ka usanga nga veia pale mia ko ave pele le mele minska coupe ko i kialo su ko sa a ku fa ka sila beia mo kwa lo kele la ai ele kulanga le la o nga malosi la o fa ko ngunga fai ai le vi mangola o kele usi le sa fa ka pena ka ele ia ko malo e mai kwa la ele o malmalama la fa pea o ya miskalo o ya ka le pule le langi malala ele ai ele mfai me fa pena e ke a foi so se me fai a mai li poki de calfanga il mele e foi la e mo kwa ili mai a nga luenga sa fai o le mela le nga a foi le sa kele ka ku nga luenga sam fai un fakigo e coupe foi nga fa ka ul malo o nga ela la nga mo mua fai e uma mankua o lo kula mai e kau ave le afo il coffee pale mi o fa wa winga o le coffee nga coffee la o nga se ko inga fa ma va lo ele a fi slau va e vai va lo afe malkasi fai lo palo o fa nga palo ko mo la le kuso wo campaign dai o o le palmia ele fai ngo fia la le paloka nga wa nga mo kwa malo sia le alu fo ya le fionga ya kupoa como se kupoa efi a wa fo o kupoa whatever lava fo no poco masaki ele os kanka fo fale ko o le mo kwa masalo mo ka milinga ale whatever nga ka il ka ko malo wo o fo ile kulanga o le fo nga fai pule o le la malo skele le la campaign ya ai pa wa fo il nga kai wo cha pipia le ku wa ko ma nga wa mai wa le van ka mai e cha pipi
e kau mo le kai mil nga le malo le cha pipi mai le fi se la volulua so fa nga palo ko mang malo pela le kulanga nga o le e avo i mo kwa malamala mai o malamala mai wa vela le malosi o la voi kai inga male la inga le leo o nga luenga minska ai fa lupe ia o pule tu yo kere mamla o mo ka pule ku wa fa nga lo nga pau e fa nga fa le vale ma fa nga se ku pe el malo e la nga le ke lu yo so ya o ma se me se kas ai ma se le sa lu se fulu lima kausa o sa fai ia fia me ko o ka penaka ma fa fe ngai ma si le fiai me fo ia sa o fai mai kai me sa o fai pule ai o mo min sky o kupe mo muri o ave palmia ala ma fia me le avo e lo roles a play e murmurianga o palmia o le kulanga le sa o fa ngai ngala nga wole va ngolo fiso kupe pela le kulanga nga le la o kula mai lo le fio el palmia fa ngalo ia lo ia kal konga so ia le causa mai le uri la se fa un fa me se me o que le o le scuola pa o que muso fa se o que le sia por coupe o le si scuola pa ia fa al me e fin ngalo ia e ka fa ia la me ko ia nga al fa nga se ole ia la ko ka la uri e fiu fa ku afia me e le sanga lu nga ia le ko te tara la uri me ko ka la mo manga o ia afia me fa isa fa yo ka ya mo fa afia me ole se senga la now leadership le me la o pul tu mana ya ole mata upu me ai ta lafu o ma fu no ulanga ole va so nei na au mai pe po fam talanga po press release mai le mtanga ro tupe to e fa manino el tu langa o ai ta lafu ma lo le leo na tongi ona e mafu mai e pe ole fo amata na saulunga fa amatalanga tau fa leanga ma le tau fa se I nai tanga te ai talaf ole kulanga mai mulpola mo kwa ka nge ngale mal mo mulpola la e fika le sa min sta tupi la wa mai kong wa le mtanga longa kupe el kulanga le sa ko kala ya ele se kausanga nga struggle ai pe nga le mafai ai el malonge konga ngai kala wa fa la fa ku langa ia fa fa mai mor konga nga ai kala el malo la fa nga a fa ku langa lo konga ai kala e fa ku langa i le vanga le ka o mo meo o for statutory expenditure mo ko va kolul pa le paket statutory expenditure mua solo mal current expenditure o vai nga kupe mo ka singa fa wa nga nga umal malo e mal van kolo le al vai nga kupe mo la ki ka e mo mua la ko nga ka ko ka o ye la se fa le ko il fa wa pe ele wa nga ye se fa le ko il fa wa pe nga nga malo o la nga wa ma kupe ko nga ka o le lava mo uma fa ka oko ia ainga ba o ko no nga tupe na fai samo na fai le lua fe sufitu no nga tupe muli na no nga tupe muli al na na fai fa le le mla va le la le o ai ngi ka ko ka ile ma nga yo fa le fa kal passes o sa vali sa o mai ale il va le sa I la wala papa o pe ka ko ngi sila mo ka ko mo fai fek ia le kala fu o no ga tupel la ma no ga tope la mai le OPEC fund le vainga le Eliel Swau e mai fa ko fa ke le ia ka ko kange Swau
ia lava ka ko kanga ia swau e mo fa so le va ke le kas e ka ngo fia ai kasi al sawa ai pe fia ma singa o fa wa ma le sapte tai le ka ko sika inga le ka sika ia va so le vo ila a sa wai a fa kuskusai ka o ka ko pensingi po swa u ka u fiki konga ni sila maskali ka pe ko ngo fia ka ko o ngar kulanga le fa vai ka ko fa nga fakau ka wafo e fakawafo le fa la fo ki li vanga le fakau ka ko pensa o le kulanga nga le a fo nga mai ai beia le la ele ai ma se ka usanga fa le ko wai a o ke le lo po fe e sa wai ko nga manga ku vai le nga mai el ka maka ile sa mi ska ku le la ko fa sa o mai ai tanga lo tu le ka ko fa sa mai ka ngalo ku pe le ka usanga nga ma ko im ka ngalo ku pe ko ngole al ma ko komiki la ve la fa to ele tulanga le no atu pe wa kel le ngo mau ka ka le mamla me ka ngo ni ai ka va ve un fam kala fa mamla mai ia o la ko ngalo ma nei o saula la to press release la o sa la o ka sule le ya mala fa mamla ka le fa le sa me la pole fo la pole le ko no atu pe fa le wa fe su fitu la con ya coupe ese e di la se me pole fo malo faftai o le sia me e o il malo le America caffè su mal me la me la ma qua è più che il milione so quello il milione so quello il chilion vuole chilion al mela o ya ile wo over markirion ya non a tope a le fo el malo America le vo ya lo salo po fa liman ko pu America mela allo kapungi le malo vuole se cope ai ko pu America allo close down ele ko pu fa kasi sa mon mela le talo tupe e o se tau fono ile vai a sofo e o mai ngai mo kwale lo e mako pe la ko e iai ia mato fono mato komiti o le komisi e fa kula nga ka fa pe e mato fono e tanga ma quel fongo voi le sa fa ki o ingai fa pena fa se ma kongo mo fiame le amala ma ko fongo la le sa ma ko filo in fiame ma fof kalai sui fof kalai ma la wofo o ma ola ma la wofo ma ke ye ko kongo fa kula ngale por kala me fonka e causa paura ngal por kala me al mela masang pe ko lua vai aso on a melola el fama o tusi el kus fama ku mal fon fkalai pe o fon se full fa aso wa le mele nga fa ka oko ia nga se ka fo le ai ko o mai tusi ko a mai le fa si langa mai le fon fkalai nga vela ku si nga e kali ku ia il kalaka o le lo e mako po le kulanga o ile amentus ele é mescos oi ala walu be walu fm la malaka wale to e pili nel tum ta upo foi le fonga vetalaile na palo o fe o fai ele mata upo le la fo fia me ma o lo mala to kapineta ne fai mai avel fa misinonga vese fonga vetalaile e mangingo le melea ele nga e o kaka nga le pawal mako ka o mal fon kale o la palo kale le lua vai tolu se ale o saule unga le ale afo fam sin si fe mola sa ia ale mko mangingo la lo fa vai ele e se palo ka
e paloka i le Whawhetala. vangana O tutusa. mo kusa paloka. Ta upura na o tō man whawhetala. Kum ka pula nga. Pauana. Maka upo fia me mal fas. O le vesanga le whawhetala. Le o i roi mako po feo ia. Ia ngā maka. O le whamasinongan. Ele no hoi mako. Da de rola polan me nalin no fo na tunu o lo fa tu la fo vese fo fetala. Ele nga o mama ko felo ia. Mo fia me. Mal la ko foi vaina. Lo alo ia mai mako. O le al faile la ko la yo nga. Ia la le roi mako. Walua kusi ave ia po le ko le kalipeia. Malo o le afa masino le tunu I mei o lo tupu nei. Ia. No mai tau atu le fono I malua o le na ave lau tusi wha manui le fono le a malua le fo wha longongo atu te le wha whengaina le whakasa e le fau lau tusi wha manui ai fono tau sanga te tasi. O le afo o la ua masani le au palmia masani ona avela tusi fontele ia ale fakasa fontele ia ale mertisi ia fontele ia al kakoriko ia wa au ke usfongo ia o fontele la ia ale fakasa manko fo fa mkara au ia o falsa ia E whakasa. ele nga vo makua o matua sa missionary il tala inga tala lei e fakasa papolo kini lela e avo o te tausia ia e kalesia la yo matua lela e avo kusala fa au falsa Se wha koe am tawha. am ta fale ola ula vai pe se awala lea fatu mawai tangata Cristiano tangata Cristiano loto Cristiano amio ai mai se o te tai mawai le filemu ele o se faia la tatu tunu o ki Apollo ma winga leanga ia mai fafo sa o ki kari kongo ia o fontanga ia tatu e kalesia uma e fai mai Samoa e o mai ai ia le totele o tai o e kalesia mai fafo ma au mai o lato finangalo le to mai e tala noa e whaatulanga ai le soifuanga o le whaatu tua ola o tangato le kalesia e whakaukea kuai i le li o lalolangi mo kuai ngā kongo whiki SS ka isi se ngai i ala tunu ai mai se tupulanga whai mai o Samoa o la to te tai lumana ia whana mai ai to tonu o maftanga nei tai Cristiano e tau e ala to le te ino le tunu nei i le ame tonu o le langa e avo i sa o whaalo to tele i pēr mo tusi ai tai o e kalesia nei te tele nei a viela o whamalo ia ma o tau foi i le tūranga lea o leo mai. Ko kele ai ka ko whalkari malo, e o mai no foi wal tele ai aso le o no foi whalkari malo. Ia, ma o mai foi asi a inga ma mawai nai. Se le ni foi nai a inga ia tau malai. Ele vai inga o mea to tino,
O le mela na ta o ke alu ese mai ala. Yeah. A o le lava whaawawa lo wata le tono. O whonutanga nei. Te le au ngā limo te te inai le tūpulanga whain mai. I le loto le lei ma le amio tono e mai se le tūlaf le polo inga, toi polo inga alu tātua i auto whaalwhani. A le ala o te tawhia o whaawopea ia sia ulea masani. E veila utu alalo, ia mao se anganga fia. Fo ia te aulo whalongatu o tule mai le lato Suita te fono. suita te fono. Ia el fatu Le sa. le sa. Ia o le si fo toa le kalisia. Ave fo ia te ia le ia la o fa malo lo to fina. Ia wa to ino ia tu moso ia. O lo wataki. E tua tua le pa. e esa. Pe wa o le lo fa sa sa. E le matua ia o se wakari. La o ke fia e lo falon atu le foi le ute te fon. Ai ave foi lo fa malo. E le sui te fono le ua fo wolita au tama. Ke le fo ila ngalu nga sa fai. Le titi la ngalu nga ia. Ole fo la ua umolo tai wolita. Ia fa mania le tua ele fale tua ma sunga fo i fa fenga. I wai na no fa pea fo i elita. Ia ele umala to wa fa wo pe la to nga luenga fa fiau e fa to umale to fiau no vala au le to o la ule la fa malo fo ya la to ta yo o le fo e kalisia ya ya no pa wa le fo i to sa mo le foi le to mo le foi la o fa fitai e le tula mai o aki epico po Moses ile tulanga foi won te ia ile e kalisi telefoi i tolo o Samoa ia va pela foi fa manuia tu isi e kalisi ma la to nga nga fa o le ala le vigesi o le tato o le la to talo e manuia Samoa. Toi tasi ala ofisili tu lepa. Ono le mātou mo tele sa la fai. Masalo ai eisa whawhita uri o lo mawhatia ene o mātou tangata i sawai. Te lo whai whapena tu mua nei, o le tau ura soifuanga. Ia, o le na ave lewa no le fast. O le mea saoa ia, lau te le imwhaina whai se fōru whawhita uri. O atili no i lunga le tau o loa. O le fisili tele lai fisili mai, ele mātou mo tele sa la fai. Sili atu le epa ma le tau pipi. A whai ai tō manu mai le li, ai tō e pale mai le tau pipi, le whai ngā pālota o loma nei. E ma whai ini latu ai tia mani metu tia, ona tau wha ma mai le tau ora soifuanga. Wa mai kongo ala usili. Al me tono na matu whaia. Manga lafu mai a kia uri kiuke ngā. E na o matu tula i mai le a fewisa lau valulua ma vala wale fono i la fewisa lau valutolu le amtanga o le mea kongwa nga sa nga whama mai kele e wala e kele e wala e whain whapa ua mantua foi a te talnolo i tau soifuanga pawale o le mea e whakongkonga i kauru soifuanga demand and supply. Malama le lei. E forces si e lua e controla le tau soifuanga. Wai malama fo ia wala fai. Le la le teimi sa o ministai ma o tupe. Ia ma o kilo fo ia launga. E whengatatele o na whamatala
fo le on fali liu ngala Samoa ia mo me conceptia mo aikia umaya sa a o ingai mako a mai sale tulanga me fa pe ole wala la foi meia o supply and demand prices kau me fa con wai supply and demand ai ao lai ngo como fai fa mamla me el kabilinga au minska pal me ko fila o te fa nga ina ia le ngala o le tula folo o le mau maleone o le mau maleone mau mo kele ia lo pa u ka u so fa ai aonge lo mo ka le ai ni o lo wo so lunga wa pu le ka ka lo Fai ngofia. La ia wo le fucking wai o fo langa sa o fa ngai ele maku kai ma va ve yo nga au mo la lo le ka u so fa nga o kele o kala ngola ini ko nga fa winga lo E kere o karango foi forfolanga. o kele o kala ngo foi forfolanga le o ke fa makala a wala masangi e fa kingo malo balbala o kele ki o le fai el vanga le fai la ngai mamla mai Demand and supply. Malo fa tai la ofionga o le na wa sila mai mo le tunu e le fa ponga o le tranoanga ma le tai o le chapi pi se fa ponga le vai fo va so foi. Ole matu kania wala ya ye kuso lo matu malu matu Mai le tia sa